Ko te reihi rima te kaumawha ngāta ne te kaumaiwa tau me raro iho te pakeke. Waka haurarura rima te kaumita, he whiringa toa i te wahanga te takere. Kei te aratua rima, nei pia Boys High School. Te kura kaupapa Māori o Ngāti Ruanui kei te aratua ono, me Taiwānanga kei te aratua whitu. Ko tū te haki mā i tēnei te whiringa toa mō ngā tāne te kaumaiwa tau me raro iho te pakeke. Peyton! Peyton! Wai mari e ka rahi rātou i te toko maha kia whai wakahaurua. Red flag. And they're off. Let's go, brothers. First one to get to the finish line. We have a quick rate in lane 5. Hūkere tamama. Hoake. Our steerer's working hard at the back there. That's it. Ooh, lane 6 and lane 7. It's tight here, whānau. Who wants it the most? Ooh, Still quite close, to tell. It's anyone's race. oh, we have lane 5 coming up. I think it might be lane 5, whānau. Haere, hoake. Yes! Oh, ko te aratua rima. Napier boys. Most of the race it was lane 6 and 7 fighting for first and second. We have lane 5 sneaking up on them. Napier boys. Ka pai tamama. Anei te tōwaitanga e te whānau. Lane 5 with a quick start, but lane 6 and 7 just ahead of them most of the race. Lane 5 just sneaking up on them the last 10 metres. Anei ngā whakaputanga tuatahi ko te aratua rima Napier Boys, tuarua ko te aratua ono te kura kaupapa Māori o Ngāti Ruanui, me Taiwānanga i tuatoru.